duhamagariwe kuyiheba. Kiltire mbaya tunaitiwa kuziacha. Mu mico y'ikirundi kera, Katika kiltire za Burundi iyo umusore agize Maria, nyakati kijana anapofunga papa wiwe niwe yabanza kuryamana n'umugore wiwe. baba yake ndiye alikuwa anaanza kuzini na mke wake. Nimba uwo muco twarawuhebye, Sasa kama hiyo kiltire tulia, reka n'indi mico mibi yose tuyihebe mu izina acha ryayo. na zingine zote mbaya tuziache kwa jina la Yesu. Sindiko mpingana n'umuco, ndakunda umuco kuko ndi Umurundi. Siko napingana na kiltire ndio maana niko Murundi. Ariko ndiko ndapingana n'ikinyoma cyose cha Satani mu bantu. Lakini niko napingana na uongo wote wa shetani mu watu. Ijambo rya mbere nabwiye umushinga ntaye kuri mariage yanjye. Neno la kwanza liliambia tushindane katika sherehe yangu. Namubwiye ngo niwavuga ku ijambo ari ry'umuhisi papa wanje ucuceceka. Nilimwambia ukisema kama neno nilalie kufa baba yangu tunanyamaza. Nigiye baje gusaba irembo kwa Bijou. Na siku walikuja Mpredote kwa Bijou. Namubwiye umuntu akavuga ngo uru rugo ni rw'umuhisi. Nikawambia mtu akisema kama ili nyumba ni aliyekufa, utamusohoka mugende kumpanda kuko uru rugo ni urw'iwanje je ndacyari muzima. Natoka nje naenda manda maana hiyo nyumba ni ya kwangu na niko abantu benshi mukutamenya. Kwa maana watu wengi mkutojua wanalifurahiaga. Agahagarara mu rubanza anasimama mshewa wakanwa n'akandi eti kinywani chake walikitango ni ry'umuhisi. Lakini neno ni bahuriye walikutania wapi? Iyo jambo yari mwerewe kaseti yahe patilia mkaseti ipi? Niko mvuga rero kubijanye n'abapfuye sabati. Niko nasema kuhusu walokufa siwe. Umuntu yize theology, mtu amesoma theology, ashoboye kuvuga ngo c'est pas biblique. Anaweza kusema si vya Biblia hivyo. Gitabo cha mbere cha Samuel, kitabu cha kwanza cha Samuel, igice cha 28, sura yake 28, murongo wa 6, mstari wake wa 6. Kwa abantu barota bapfuye, kwa watu wanaota walokufa, est-ce que c'est normal? None birasanzwe yuko umuntu yapfuye ashoboye kwaparesa, ya kuwa mtu alokufa anaweza kaonekana tena? Est-ce que bibliquement c'est vrai? None biciye muri Biblia ni ukuri koko? Kama hariyo iyihe danger? Tena kuna danger ipi? Murongo wa 6, mstari wa 6. Ariko asiguje Uhoraho niyagira icyo amwishyura ari mu nzozi, ari mu buryo bwa Urimu, haba no mu buryo bw'abavugishwa nawe. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto wala kwa Urimu wala kwa manabii. Uyu ni umwami Sauli. Uyu ni mfalme Sauli. Yarazwi, alikuwa anajulikana umusore muremure kuruta abandi bantu bose muri Israel, kama kijana mrefu kuliko wengine watu wote. Mbere Biblia ivuga ngo yari bogare kuruta abandi bose muri Israel. Biblia inasema alikuwa mzuri zaidi ya watu wote ndani ya Israeli. Saul ahejeje gutakaza indogobwa za papa wiwe, alipomaliza kupoteza ngamia za baba yake, agiye kuzirondera, alipoenda zitafuta, arazibura, akazikosa, acahura n'umuvugishwa Samuel, akakutana na nabii Samuel. Umuvugishwa Samuel, nabii Samuel, muri ico gihe katika hizo nyakati Saul yaragiye kurondera indogobwa, alikuwa anaenda kutafuta ngamia, ariko asanga Imana yahisemo kumugira umwami, lakini akakuta Mungu alichagua kumfanya mfalme. Ama uyu Saul, alafu uyu Saul arabaho mu gihe ciwe, akaishi katika nyakati zake, agera igihe Imana iramurungika, ikafika nyakati Mungu agende agwane n'abasi b'Uhoraho, ili aende kupigana na adui zake. Imana yari inshuti ya Saul. Mungu alikuwa rafiki wa Saul. Imana niyo yarobanuje amavuta Saul. Kwa maana Mungu ndiye alimchagulisha mafuta. Imana yaraganira na Saul. Mungu alikuwa anazungumza pamoja naye. Saul akaganira n'Imana. Sauli naye pia anazungumza na Mungu. Lakini Saul yanga gukora ivyo Imana yamubwiye, akakataa kufanya yale ambayo Mungu alimwambia. Imana iramuheba. Mungu akamwacha. Imana imaze kumuheba, Mungu alipomwacha ihitamo Daudi, akachagua Daudi. Sauli abandanya ari ku ngoma, akaendelea kuwa kuta, kandi Imana yaramukuye kwa maboko. Tena Mungu ameshampeleka. None igihe kanaka, sasa nyakati fulani, Abafilistia barahaguruka, Wafilistia wakasimama, baza gutera igihugu cha Israel, wakaja kupiganisha nchi ya Israeli. Saul agenda gusiguza Imana, akaenda kutafsirisha Mungu, agiye kubaza Uhoraho alipoenda kumuuliza kubijanye n'igitero
cyamuteye. kuhusu vita ambayo ilompiganisha Sauli. ntiyashoboye kumva ijwi ry'Imana Hakuweza kusikia sauti ya Mungu biciye muri vision, ikipitia kwenye biciye maono, muri Urimu ikipitia katika canke urimu kubavugishwa. au kwa manabii. Qui notre terme, Mwiterme yeye Imana iriho. Mungu akajinyamazia Sauli acagira ubwoba isiuoga, kubera ko Imana itamuvugishije. Mungu hakumsemesha Sauli. Igihe Imana Wakati itamuvugishije, Mungu hakumsemesha, ahitamwo kurondera iyindi nzira akachagua kutafuta nyingine njia kugira ngo amenye ibintu. ili aweze jua vitu. Umurongo w'indwi, Mstari wa maze 7, Sawuli abarira abantu biwe ati nimumbarize umupfumukazi azi guhamagara imizimu. Now ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo za utambuzi. Sawuli atangiye kurondera abamedium, Sauli anaanza kutafuta wamedium, les gens qui appellent les morts. abantu bahamagara bapfuye. Sawuli atangiye kurondera abo bantu. Anaanza kutafuta watu. Igituma baronde Kwa sababu gani ni kubera ko anawatafuta? atarose directive Ni y'Imana. kwa sababu